سرخط خبرها بانک چین باز برای ساختمان روغن پول می‌دهد. سفر مهاجران از تاجیکستان به لاتویا مشکل تر شد. به قرض زندگی امکان دارد؟ روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 2 سپتامبر. حکومت تاجیکستان میگوید بانک آسیایی سرمایه‌گذاری زیر بنیادهای چین عزم دارد سرمایه‌گذاریش را برای ادامه بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن به 500 میلیون دلار رساند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 1 سپتامبر در یک بیانیه رسمی گفت که توافق در این باره ضمن ملاقات امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با جین لیتسیون رئیس بانک مذکور حاصل شده است. هفته پیش امامعلی رحمان از مقامات خواست که تلاش‌ها را برای جلب سرمایه به ساختمان نیروگاه روغن سرعت بخشند، چون عقب ماندن کار در یک بخش میتواند اجرای تمام طرح را به تأخیر اندازد. درآمد برای ساختمان روغن که بلندترین سطح در جهان را خواهد داشت تقریبا 6 میلیارد و 300 میلیون دلار ضرور می شود و تاجیکستان به تنهایی امکان بنیادی این نیروگاه را ندارد. نیروگاه روغن باید تا سال 2032 مورد بهره برداری کامل قرار گیرد و تاجیکستان را با نیروی برق کافی تامین کند که حالا مردمش همه ساله از کمبود نیروی برق عذاب میکشند. شروع از 1 سپتامبر در لاتویا قاعده‌های نوی ورود شهروندان کشورهای سوم که عضو اتحادیه اروپا نیستند اعتبار پیدا کردند. بر اساس طرح پیشنهادی ساختارهای امنیتی لاتویا باید شهروندان تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، مولداوا و ازبکستان در سرحد معلومات درباره مقصد سفر، مهلت و مکان بود و باش، سراغ زندگی، سمت‌های سفر و شماره تلفن و دیگر معلومات برای تماس را فراهم کنند. شخص اینچنین باید در جای کار خود و نزدیکانش معلومات دهد. اگر معلوماتی فراهم کرده این شخص غیر واقعی یا دروغ برآمد، او را تا 2000 یورو جریمه تهدید می‌کند. لاتویا یک عضو اتحادیه اروپا و سازشنامه شنگن است که سفر بدون نظارت سرحدی در قلمروی کشورهای عضو را اجازه می‌دهد. شهروندان تاجیکستان که سالهای اخیر با مقصد مهاجرت کاری و زندگی به لاتویا می‌روند تنها بر اساس ویزا به این کشور و دولت‌های اروپایی حق ورود شدن را دارند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه واخورده مسائل مبرم مناسبت‌های دو جانبه را بررسی کرده است. این دیدار روز 1 سپتامبر در حاشیه جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر تیانجین صورت گرفته است. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان نوشت جانب‌ها دایر بر نتیجه‌های همایش و مسائل‌های علیحده روزنامه بین‌المللی و منطقه‌ای را بررسی کردند. در همین حال با نوشته کرمل ولادیمیر پوتین با اشاره به سفر ماه اکتبرش به دوشنبه گفته است که روسیه برای اشتراک در چاره‌بینی‌های آن آمادگی می‌بیند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ماه اکتبر امسال با سفر دولتی به تاجیکستان می‌آید. جزئیات بیشتری سفر پوتین به دوشنبه معلوم نیست. ولادیمیر پوتین باری اخیر سال 2022 به تاجیکستان سفر کرده بود. در جریان آن یگان سند امضا نشده است. بر پایه تحریم‌های بین‌المللی پرزیدنت روسیه تنها با چند کشور جهان سفر کرده می‌تواند. دادگاه بین‌المللی دستور بازداشت او را برای جنایت‌های جنگی و ضد بشری در اوکراین صادر نموده است. در نیم سال بانک‌های تاجیکستان به مردم و کارخانه‌ها 13.7 میلیارد سومانی یا بیش از 1.3 میلیارد دلار قرض دادند که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 3.1 میلیارد سومانی بیشتر بوده است. از این حساب تقریباً 50% قرض استعمالی است، یعنی به ساکنان برای گذراندن توی و معرکه‌های دیگر، تعمیر منزل، خریدن جهاز خانه و مثل این داده شده است. این نوبت همکاران ما از مردم پرسیدند که آیا بدون قرض روزگار را در تاجیکستان پیش بردن امکان پذیر است؟ آیا خود آنها قرضدار هستند و بیشتر برای چی قرض میگیرند؟ پاسخ را یکجا میبینیم. راست گپ گویم که دمی زمانوی وزیرا بسیار شدگی که قرض کتی میخوان که زندگی یگان پرابلمای مثل خانگی و سلامتی میخوان با قرض گیرن نمیشه و بی قرض برامو как-то چی بگم حرکت میکنن که کار کنن و یکی امینم مثل که پول کمه نمیرسد. مثلا حرکت میکنم که بیشتر کار کنم و بی قرض کار کنم. کارم از زیاد میکنم اندی ساعتش و یکی قرض کتی زندگی نمیکنم. هر یک آدم پرینسیپ دارد.
одамое ки одат кардагаан қарз мегиранд одамое ҳастанд ки принсипи худашон кати беқарзам мушкилошонро ҳал мекунанд тошам ки ихтиёр худашон бояд беқарз намешавад бештар барои чӣ қарз мегиранд барои ҳар проблемаи худ масалан мегиранд кам қарзро медиҳанд шумо ҳам қарз гирифтагӣ ҳастед албатта беқарз намешавад барои чӣ гирифта будед барои ҳал кардани ҳал кардани мушкилоти ремонт масалан гирифтагӣ таъмири хона мо ҳозираш дамода нест дар оилаи мо қарз хай намедонам мумкин ҳаст оилае ки қарз қади зиндагӣ мекунад камвинзуатан мумкин оилае ҳаст ки шароиташ нағзай хай ҳозира дар тоҷикистони мо ягон камбудӣ надора ки зиндагӣ пастию баландӣ зиёд дора мешавад лаҳзаҳое ки дорӣ мешавад лаҳзаҳое ки надорӣ дар вақти надоштанат ягон чизи лозим мешавад та зиндагӣ маҷбури ки ягон кас қарз кунӣ бигирӣ баъд бо маҷбури ӯ қарза бо буканӣ бити барои зиндагӣ пастию баландӣ дора беқарз намешавад вообще бале бисёр ҳолатҳо буд ки мо мақсад мо студент ки ҳастем донишҷӯ ки ҳастем мешуд лаҳзаҳое ки қарз мегирифтем дарс норасои маблағ буд баъд мегирифтем қарз ҳамкурсо бо бармегардондем никак намешавад ту дамошуд нашава ман ҳеҷ ка қарздор нестам мешава нашудагай ман то қарз нагирам намешавад бисёртар дар обороти бизнесе мегирам пул намеёбам ба хай қарз мегирам оборот метиҳам бо қарзшо наметиҳам атаки хай дар зиндагӣ намегирам барои рӯзгор хай пули калона барои қарзи оборот мегирам тамом тараки беқарз зиндагӣ кунӣ барои чӣ ки мегӯянд ки қарз метӣ баъд ами мисли ки дар ами кифтут вая санга бар аму на я сарта бардошта мешава на я салом алейк мешава изо мекашӣ никогда если мелочи айдадам бонк никогда ҳеҷ вақт барои чӣ ки медонам ки ин кори мисол хатарнок аст ин чизи ответствен аст ин чизе ки масалан на хобат мебарад на дилит ором мешава масалан ки ҳози ман пулаша метиҳам а пагаба ман ба мисол намешад ай банк зан мезананд ку шумо қарз дорин ана баъд медавӣ қарз мегирӣ бояд гирӣ ки ам погашение банка кунӣ ба фикри ман ҳамин хел аст но желательно гирифтан дар кор нест бинандагони азиз назари шумо дар ин мавзӯъ чист оё мешавад беқарз зиндагиро пеш бурд ба мо нависед бино ба гузоришҳо ҳавопаймои урсула фон дер лейн раиси комиссияи аврупо бинобар халалдор кардани системаи gps аз тарафи русия ночор бо нақшаи оддӣ дар фурудгоҳи пловдиви булғористон фуруд омадааст аз ҷумла нашрияи Financial Times гузориш додааст ки системаҳои раҳнамоии фурудгоҳ аз кор монда ва халабон маҷбур шудааст 1 соат дар болои фурудгоҳ давр занад ва сипас ҳавопайморо бо системаи дастӣ ва бо нақшаи коғазӣ ба замин нишонад. хати ҳаракати ҳавопайморо тағйир надоданд. идораи ҳавопаймои булғористон дар суҳбат бо бахши булғории радиозодӣ ин хабарро тасдиқ карда гуфт ки аз замони оғози ҷанги Русия дар Украина дар соли 2022 дахолат ба системаи раҳнамоии GPS ва аз кор андохтани он зиёд шудааст. бахши як рӯзи таърих аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз 2 сентябр хабар медиҳад. 2 сентябри соли 2016 дар 78 солагӣ Ислом Каримов, президенти худкомаи Узбекистон даргузашт. Каримов дар 27 соли раёсатҷумҳурияш ба яке аз раҳбарони бонуфузи минтақаи Осиёи марказӣ табдил шуд. Дар давраи раҳбарии ӯ равобити Узбекистон бо ҳамсояи наздиктаринаш Тоҷикистон фавқулода маҳдуд шуд ва Тошканд монеи иҷрои бархе тарҳҳои муҳими стратегии Душанбе гардид. Дар маросими дафни Каримов дар Самарқанд президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳам ширкат кард. 2 сентябри соли 2015 Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх гуфт бар асоси ҳисобҳои муқаддамотӣ 1500 шаҳрванди Тоҷикистон бедарак шуда мебошанд. Агар як қисми калони ин нафарон дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ
солҳои 90 нопадид шуданд, 31-ашон дар муҳоҷирати корӣ дар Русияву дигар кишварҳо бедарак гардиданд. 2 сентябри соли 2011 зодрӯзи нависандаи маъруфи тоҷик Сотим Улуғзода аст, ки барои хонандагонаш дар 86 соли умр бо забони соддаву зебо достонҳои пурдарду хотирмоне аз корнамоиҳои фирдавсиву восеи сиёнгар нақл кардааст. зиндагии худи ин нависандаи хушном, ки баъди тарки иттиҳоди шӯравӣ кардани писараш мавриди фишори идеологӣ қарор гирифт, достони пуршебу фарози дигарро мемонад. Улуғзода аз Тоҷикистон рафт ва дар Москав даргузашт. бонки миллии субҳи имрӯз қурби асъори хориҷиро чунин таъин кардааст: 1000 рубли русӣ баробар аст ба 117 сомонӣ, 100 евро ба 1110 сомонӣ ва $100 941 сомонӣ муқаррар шудааст. ин қурби расмие аст ва аз бонкҳои тиҷорӣ фарқ мекунад. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. бо шумо то фардо худоҳафизӣ мекунем. хайр.